Oh murah pandek gencerna banyak. Dukale mere salala nyaman petong polo 140 ring kapir semate. Mun telo kali 210 ring kapir semate nyaman. Mun telo kali mun pak kali benih ring kapir semate embian semate. Bener. Bangun mere pak kali pak. Dicotot tengah lagi nih gambian. Langsung masuk kamar sakit buntu bi peteh. Inilah penyakit corona. Mun reng bini tak ke tengah. Bede embian mireng kabar. Reng bini pas acerita ke kanjana. Engkau mere malam aduh tengah sakit tak kira. Mun embian sakit sekalian mbak. Mata sakit jadi meretong aku. Enggak apa kok. Mun reng bini ada aku nih kuat depan. Marilah kana ego apa? Mun tepak kasih laki seletir kan bener laki letir pak. Minta model kasih bini, dek engkau terus model yang ngak ketempar ruah dek, apa ngak ketempar bini? Bini nabon, sambil ngujeng gula. Gila mulai pidatuin pak tepak ngak ngangan kapi teper ngakim. Bener saya minta model ngak dus bedusan. Dek kok terus model ngak dus bedusan, apa ngak bedus bini apa nih kuah. Masya Allah, umat Rasulullah pande, keng genjerna banyak perhatian, banyak genjerna. Tore odi sesingkat nih ke pamapan ke Allah, solat lima bektoh pecik jegenah, rezeki pun bedah dari Allah. Rezeki tak kereta morop, saya ditakdir gue lebih panjenengan pasti datang korpon pamapan ke Allah malam jegeh, amunajat nangis ke Allah, tahajud nangis, benih tahajud. Kepotongan tahanyut masih bener aja ke malam makanya mun beda orang jaga tengah malam malaikat ni kecek perak kecek seneng contoh mandullah jaga mandullah jaga itu hari padang tahajud dari aku itu rok bunte itu buku nabi malaikat itu rok bunte tak ke jeding tak ke masjid mandullah kategel mak kami mandullah kami pak mandullah kami pelte pak cetak tak kila oh gentak dia aku tahajud kemudian kami tak kila malam masuk ke dalam rebundullah apa benih tahajud gini kan tahanyut tahu repertian kurang dek remah makanya banyak para nabi terodet ya umat Rasulullah Nabi Musa terodet ya umat Rasulullah. Mangkan gue lebih panjenengan ke ontong, odi nang dunya lahir ke dunya langsung deti umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad dia tak terapas, dua na tak terapas, bunten tak ingat Nabi selain Nabi Soleh ni kapolan pegel ka umat ya Allah patompes umat abdi ni patompes. Karena Nabi ni kamu nanya on ke Allah pasti terima. Paden reng tua, mau minta ke Allah. Tua na reng tua. Manti pak pada dua nah para nabi dan ke umat tak benreng tua seneng compok sete ereken gak sah pak bu bendingaki bi petong polo belin Allah ta'ala reng compok reng tua sete ereken gak sah sete dung nang teker gue lebih panjenengan tedung nang kasor sempok teke gula hendin reng tua dunya na gula hendin reng tua mangkana cak pon Rasulullah gila cong antah wa maluka li abika beun jong bi tunya na badan din reng tua na beun mun beda reng tua antar ke jompo beda saya kesenengin na engko korsena beun majeknya mana empok tero ngaji korse kok nak beki terakhir beki cerek reng tua sing tak kira melarat orang selam be reng tua tak kira melarat ben putra ku lebih panjenengan pagi bekal epesoki bi Allah bekal epamulja bi Allah sallallahu alaihi Muhammad. Saya nggak tahu entah bila boleh masa dengerin tua perhatian ring tua tak kira abid boleh mari sini ke pon sobung umur mari sini ke pon sete perhatian di antara nah pamapan ke Allah ibadah solat lima bekto na pecik jeugena lima bekto kunci dari segala amal ibadah tekak pun sedekah belum puluh kali belum puluh miriat tapi tak solat mayan pak apa saya bulan Ramadan tak apa je de genjerna
Ni kadang-kadang Masya Allah depak ke bulan pasaan ucap tak depak denak gua beda tak depak denak pasaan je kek kok rokokan beda sih ngucapkan ni perintah Allah jaga bin mainan panjenengan ngocak ada bu tak depak denak pasaan panjenengan murtad bisa kafir panjenengan syahadat boleh masuk Islam boleh saya ingat mun pasah bisa tunda Pak saumpama namun pasah saumpama pas bateh ngitek deur nang dalem genteen lo bener tapi mun solat wajib tak oleh tunda harus tepat waktu tak bisa mancing toju enggak nikah kor debdak berek jadi debdak timur tak bisa toju butung raja butung tedung miring tak dapat bebas miring sakit mun miring ngetong nah sakit ya napang mun napang tak ngening nyambung gentang mun gentang sak buntu tadi ngelak gelem sih kan semak bi tasih kan jadi patorok kasampana Pak Abdullah kasa Pak Abdullah ya kok matorok ya ocol dengan kenteli betul penyelem seporan ini keperintahan Allah ntar kamma para kita odi sekecil odi singkat bila boleh gue lebih panjenengan to ada ke Allah saya nggak mangkan gue lebih panjenengan termasuk ontong deti umat Rasulullah tak kati umat Nabi selain Nabi Nuh ni perhatian ada wah belum ngatos tahun oleh umat ning belum pulau biki pegel Nabi Nuh ada wah belum ngatos tahun murah Nabi Nuh ni sangat ngatos 50 tahun ada wah belum ngatos tahun oleh umat ning belum pulau biki dalam 10 tahun oleh ning situ pegel ya Allah abdina pegel ya Allah masa ada wah belum ngatos tahun oleh umat ning belum pulau biki masa abdina kalaka Kanjeng Dimas yang berdiri keraksan karo gua Kanjeng Dimas ada wah setahun buon senoro beda saya capok kata sobu beda saya capok aduh capok Kanjeng Dimas napa saya sari panjenengan napa saya sari mak sampai noroknya beobeng ngarep obong selebih raja lako pak tigel mak kita soki Pak pon detih jadi takdir guli penyen pasti datang tak kira taporop Citono dari Odi sampai Sobung Omor rejip kenah 1 triliun tetap datang 1 triliun ke Sofyan dari Odi sampai Sobung Omor rejip kenah belum 10 triliun tetap datang belum 10 triliun tak kira korang Allah maha teliti toh rejek ke solat selama betul ke pamapan malam amunajat nangis ke Allah tak kira melarat walaupun melarat tak kira posang udin karena soki melarat nikah urusan Allah yang menjadi takdir gue lebih panjenengan pasti datang masa kelaka ajem tahu nih ajem jangan ajem karo gulaku kukurunu cokir cocok kepikir keluar kenyang peleman korpon ocol ki jek korong ajem gini kan mun korong tanggung jawab panjenengan untuk abri deureun pakanan ocol boleh masuk ke dalam gulak gua kruno boleh ku kruno coker atau jubi sebidi kereke Pak gulak ku mere gulak gua jok kenyang bede ajem ku kruno keluar na ku tas dua are ke bepakan tak gunah are sudu malam setia cocok setia kok bede tak reng kelas gue lebih panjenengan pon beda sih ditakdir gue lebih panjenengan tak kira buruk tak kira hilang engki perhatian mangkana bilis kasak setong bektok ajelen kepangki sareng Nabi Sulaiman tanyain bi Nabi Sulaiman lis demak ben lis kuat Nabi Sulaiman abdi nikah ajemput rezekina Allah dadi saben ari abdina pon ngonin bi Allah abdina tak pernah lapar Nabi Sulaiman been gilis dalam setahun berempa abin pakan lis gua kimun panjenengan tanya Nabi Sulaiman abdina nikah dalam setahun cekung teloan gak sak pun cukup setahun iyalah mun ben cukup setahun jagung telok penyonok bi Nabi Sulaiman Pak kan itu Pak ya sabenak bi kok ya jagung aja telokan dong 2 telok dekik setahun bi kok ben yentar nalis susah tapi bilis Pak benih senang susah etikal bi Nabi Sulaiman dekik oleh setahun yentar Nabi kok ibrit jagung boleh telokan
Oleh setahun nyentarin Nabi Sulaiman ni jongok bilis bahlis. Mak tak ada je aku ngajak beun ngabi telokan dalam setahun telo biki. Mak kar setong separuh lis engki Nabi Sulaiman. Abdina ni ka apa saare punten. Apa saare punten. Mak ada iya takok panjenengan lopah. Mun pas panjenengan dalam setahun lopah tak datang dek abdina deti abdin ki beda sedeur dalam setahun boleh. Tapi mun abdina yocol Nabi Sulaiman abdina nikah ajalan Allah pun siap jamin. Mun panjenengan sejamin siap panjenengan manusia sandi sifat lupa takok lopah. Pun setuju jamin bi Allah. Tak usah kebeter Pak, tak usah kebeter cek rebuan urusan dunia, rebu urusan ibadah. Ni katunya seekar-kar endin orang ekala pontut nyon seborang pon pembeli beda singalaan PT boh tanah yerset beda tanah yerset pola na terolak ke tanina ekoro ya gendina padahal gen kantoh tanah na yerset ngele ke kanja ngi lambe bung kana kaju na orang nang kanja pagar gula bi panjenengan nang kanja oba pagar ngale ke kanja bung kan orang beda masuk ke dalam beda bitong senapa meter sekelan dukelan kale lanjeng tanah senapa nika kale dek bebe petong lapis dek bebe nika petong lapis pak tanah ko lagi paki nang neraka pak ko lagi paki nang neraka mun panjenengan poron terus lagi mun tak poron mikol tanah apa beli erset boleh tanah ale kanje boleh pagar terserah wa mal masita fa innaka majziyun bih berbuatlah sesuka hatimu di dunia ini ada pertanggungjawaban sekecil apapun beda pertanggungjawaban ampun jak mundur tentunya na orang napa boleh pas bagi ka potoh nak potoh gule bi panjenengan dek ragi dak nak potoh gule panjenengan masuk ka tabu deti dere deti teking deti apoi neraka bu ibu terutama mun nolongin orang cek ngalaan jejen bu cek ngalaan teking empal bu. Ini kan nolongin ring parlo jejen yang masuk bedeg ya waduh bedeg ya mak takut pula pabeli ada pertanggungjawaban sekecil apapun cerita akin mana Nabi Isa ni ka bu pak bi Allah beriin mukjizat mau di ring sobung umur mayit jegeh beun engkok tero atanya apa jegeh bi Nabi Isa pak jegeh mayit napa Nabi Isa panjenengan mak menjegeh abdina yit engkok atanya ka beun yit berapa tahun beun engkau buret 70 tahun Nabi Isa apa yang terjadi di alam barzahnya beun yit abdina nika pentong bi malaikat Nabi Isa benar pentong kun salah na keni sekali apa yang lakuin ben bekto ki odin nentunya abdina nika ka Allah cek mapan nah cek bekten nah takut ka Allah kering tua bekteh kata tangge tentak pernah tokaran bi tretan tentak pernah tokaran gara-gara keni Nabi Isa apa keni dia abdi nika sebenarnya alako muak bareng orang amanat abdi pada pak bedereng ngatrakin nikah namin nyuruh abdi pada pak seterakhir muak kaju abdi muak kaju karena abdi nikah tukang ngatraki bareng orang muak kaju neng len jalan ku tak beda daging secekak neng gigi gula montut kaju sekunik gabai kayak jongken gigi pas buang sareng abdi na polan tek bebeli kayak jongken gigi ni kesingi abdi ni seksa kayak jongken gigi seksa saya pernah mundut dunia na tretan nah saya pernah mundut dunia na tretan nah tetanggena pabeli pak karena akan diminta pertanggungjawaban pong ki beda sisa umur otang pamareh beda sini otang manter tule papona barokan Rasulullah manter otang apa jenengan papona bi Allah barokan Rasulullah niat majer pak berek paki berek para titan mangkan umat Rasulullah nikah cek pandeen umur cek pandeen keng genjerna banyak tore cek nyakin atina tetanggena cek nyakin atina tretanna
karena nanti akan diminta pertanggungjawaban di Allah. Toreh odik sesingkat ni ka pamapan ke Allah kareng tuah pamapan kata tangke je tau karan katretan je tau karan di anak didik patepak pa sekolah pa penter ni ka paratetan adalah modal gula bi panjenengan setuju sallallahu alaihi Muhammad. Kalau senapa pun nyengok jam gi oh malam pun cerita gula ki jauh gula ni ka perjalanan dari Kasa susah beri ni kan dia pun ke Sofyan yai dek remen nikah neng bandara neng apa neng Suramadu nikah beri cegatan masalah swab masalah corona tak boleh masuk akhirnya caipon orang-orang caipon Kiai Sofyan juga nan anu biasa mun nomor luar justru nomor luar sih ambek nikah Pak. Atanya ke pir supir si biasa luar masuk keluar Madura pokol setong sampai pokol lemak ni ke bebas bib bisa masuk pokol telo abdin masuk Kasa Pak banyak saya ngambuk Pak yambuk Pak yambuk kapi langsung ipente KTP yo lok tong setong yo penyono lo ngesoker Pak ke dalam gula takok Pak saya penyono ke dalam ni Pak takok pas gula positif mun pas positif karantina Tengpon karantina tak depak ke kantor, salah tak depak ke kantor, tak depak ke jompok boleh. Masya Allah, perjuangan begitu berat makin ni keperhatian. Masuk kantor cik repot, ni kasus samu len nedeki. Corona boleh, cak saking gula bisa jalan tengah atas, jalan naguda. Ki perhatian, kisah pun bisa jalan tengah atas, keng berdemal amal, kan berdes nyai ni kan. Nyai ni kan ebelin di santre. Nyai ini kekebodohan melarat posang tak ndik napa melarat sehingga santri ini kan niser santri ini ke santri ke Sofia niser ke nyai tanya ya nyi ngabis segibuan mulai lambuk mak posang nyi mak pakun melarat iya cong coba ranyi macam solawat itu Allahumma sholli ala Muhammad derma cong Allahumma sholli ala Muhammad iya cong kok maca ku tak pas peleman Allahumma shollu ala Muhammad gua karena amaja solawat sogi banyak tunyan nah di motor banyak sih minta tegak nyai Pak jadi motor pemuda-pemuda nok ngonoin mak nyai gini kan mak nyai tuan nih kan benih mak nyai muda karena ponso sogi nyai ini kan merasa bersalah ya Allah napa abdi ini salah amaja Allahumma shollu ala Muhammad Allahumma shollu ala Muhammad karena Pak Anyari ya santrina ke Sofyan saya amal lesak benda ke Sofyan kak emas santrin panjenengan senyama Andri sobung pun nyai peleman ka coba kasa karena dari coba beka emas makin nak lebet neng talang kan talang sampang talang Makassar caan ngucaan nyebrang lebet neng Makassar neng talang gini kah tabung bi nyai nyolok supir antarkan aku ke talang ujuk soki gara-gara solawat ya terakhir depak ke Kasa perhatian Andre ini kapon naik kapal baka tengah tadi pada Andre nak berengan orang coba numpak kapal dia nah bu bertengahan buta tabung bi nyai ini gak jalan bisa Pak lebet neng tasik Pak jalan tabung langsung loncak ke kapal lah di mana bendri gua apa nyi bermak ada nak pun dia kok lebat ki nyaman dia lebat nang tasik dia pula barokan selawat kok guna tanya cong apa sebab ben semalen kok Allahumma sholli ala Muhammad apa Allahumma shollu ala Allahumma sholli ala Muhammad ni oh iyalah beli boleh kok beli boleh maknya jalan boleh bercara nyai kok semacam selawat kok semalain masa kok tak bisa lebat ke tasik Allahumma sholli ala Muhammad loncat gegernya lemah Pak saya yakin, kan toreh macam solawat di antara lagi macam solawat. Tak kira posang, odi gue lebih pancingan tak kira posang. Coba macam solawat, sebu pun cenyak-cenyak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mon pancingan macam solawat, sebu benar pas odin gi posang. Soki melarat urusan Allah, pas posang. Sari cepok gula, torkop colok gula Pak, mon posang pancingan Pak. Tak kira posang, solawat Pak, betul. Tapi sengkah lagi
sangka macam solawat leburan dek kandaan tujuk neng tokur orang irasanin sebuah denah mun ruan Antara agama, odik singkat tore, obe, si tak lebur ni kapon obe berarti tak. Terutama kering tua, orang bini ke selaki, tetangga saya ngak pemapan. Cek sampai gue lebih panjenengan nyakiin aten orang tua, nah takut ingat alkoma berarti tak. Alkoma nikah berarti tak. Cerita akin alkoma nikah di akhir hayatnya, nyaba depak kegerungan. Pakon nyebut kalimat la ilaha illallah, ayo maca alqomah la ilaha illallah, tak bisa sekali. Tonton sareng sahabat Bilal, ayo maca alqomah la ilaha illallah, tak bisa sekali Pak, la ilaha melolo, tak ada pangiran niku melolo. Sehingga amator dek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat Bilal, ya Rasulullah, alqomah makin tak bisa nyebut kalimat la ilaha illallah. Beden apa sampun ya Rasulullah? Beden apa sampun Rasulullah? Takok nyakein aten reng tua na alqomah ji entaren soro sepora. Sare sareng sahabat Bilal kapan ki sareng ibu alqomah. Bu, empian ibu alqomah. Iya, Jong. Bu, alqomah makin naza. Nyabeh para depak kegerungan pong ki tak sobung. Sepora aki bu alqomah makin tak bisa nyebut kalimat la ilaha illallah. Iya, Jong. Engkau sakit tang ate Jong tak bisa nyepura alqomah kok Jong ni kok bi ibu. Tambah ki kene engkau payah Jong nyosoin alqomah engkau malam aja kepayah Jong. Setia alqomah geli sombong Jong. Tak antarkan kok sekali Jong tak ingat sekali. Tak ingat sekali kan kok Jong polan cek takon kebinin aku. Takok kebinin boleh. Masya Allah, ntar kamu boleh perhatikan odik singkat, odik sekejap, toreh pemapan. Mundik reng tua sobung umur buakin sareng ulama manzaro qabra walidayhi au ahdima yaumal jum'ah kana kahijah. Sapa-sapa anak sentar kubur reng tua nek hari Jumat laku marine bejeng Jumat panjenengan Pak Bu, setak ndik reng tua entaren kuburna mare bejeng Jumat baca Yasin, baca tahlil pak keluar obeng sedeken reng tuana kosot dosa-dosa ben anak setar kopun ring tuan hari Jumat kana kahijah gencerna padana ibadah orang bini terus genceran ibadah haji padana entar Mekah Madinah tak ruwet mun anak entar kopun ring tuana pada ibadah haji hari Jumat mun bu ibu terus genceran entar Mekah Madinah dekik malam minta kade ke selake mun terus genceran Mekah Madinah minta kade ke selake todus beb sing ngocak ke selake torena kak je entar Mekah Madinah langsung ngerti selake mun tak pasal teram demma dek Mekah Madinah kok ngerti pun selake tak usah minta pun langsung entar Mekah Madinah paden minta kade pun langsung ateram selake pesawat dah siap dek ben sola posak marah jalan berangkat depak tak depak Mekah Madinah depak nyaman tak nyaman payah datang Mekah Madinah saren jaga kol 12 malam aja boleh kak tore entar Mekah Madinah boleh kak abode pesawat bodoh keng ben sola kari sewaruh marah berangkat dik tak apa-apa bisa ki tak pada bisa segelak karena segelak epol keng tetap berangkat genceran Mekah Madinah payah datang Mekah Madinah saren boleh tarhem assalatu wassalamu alaik kak ntar Mekah Madinah boleh kena itu lo kande kak mandin pas sekalian tuh ada lah dik pesawat ada geger lah dik gua pakai bi lor telur nailang dik gua liburan ngak reng orang repot bener jan kiai suruh apa locoy gua saya malah coba tak oning nang kantung belum makin tak kok beda si kancing dia tak kok beda si kancengan sallallahu alaihi Muhammad ki perhatian suargan anak bedenang reng tua suargan bini bedenang selake panjenengan bu cokop agelak ke selake
engki agilek kaselake paratetan pas teguk tanang kak seporan lagi kak mun gula nikah ben are tak sampurna ngalatinin panjenengan seporan nah mun ate gula nyakeen ate panjenengan terus kak seporan siom melotor dusan orang bini si asalaman kaselake mari teguk tanang kaselake siom tanang kaselake minta sepora genjer dupolo bi Allah ben padebi nyium hajar aswad mun reng bini terus nyium hajar aswad kalak tanang kaselake bu tak tole dek sak sekali kok nih seragana salah latin ratin Masya Allah apa lipen lagi di laki ini sobung maran udah sobung gulai pakon gelem tore mangken yakat mangken tak na apa bismillah tak usah leman san mesan nil bunda gula beda acara apa le nak kum kena ele mareki tak usah leman makai derma bos saya gua nanti corona lober engki enggak nih goreng bu ibu sendik laki-laki nih kasih ten papak gunang combon pak guna ten ini kadang-kadang ring bini depak kecombon pas kelempise bulong siangku bulun kelencepen na keluar Masya Allah kentok salang pejendor bret ngejit selake ngagek meriah ngejit Masya Allah tedung kentok selake ponahan aja ndak ngejitenge gua berapa ngejit apa sangka meriah makanya sampai kentok nih kayak lomba aki berarti tan beda lomba kentok ben gula pernah tanya gula kau orang bini be kok tanya be orang bini rekok mak tak pernah ngiding orang bini akan tok be eko bi gula mun bini tipi biasa lah kan mun bini tipi biasa tadi mun ki nyara nih kempet nah bang tak munyi nah tengda eka bini bit salang pajendor tembak brot saleh panakan tok jejer kurang ajar bu ibu mun beda selake mun akan tok mire kemudian ocol nang bulan buas cek nang ada lagi nang kentok nang ada lagi kentok Masya Allah apa sopan bu gi oh ternyata nih kekunci lebur seloco makai tangki oh kibon halo coba syukur gula tang ujung syukur jan gula mungkin main colo-coloan margono oneng margono biar seboran nak ini rahasia umum tanang aku tul margono sini ke sobu gula mereng kereta dari sepopo gula par sepopo aku jongan bareng nang keben ni kebu kuno mulai nak yater gonceng margono berkata tengaki kata nang kesikutul nika bu senika nah bang tak geger terus coloncuan bu embung tak nyang depak kebebe kare kresek ka bu mate gres saja gula engki berkat ni mate gres saja pun coloncuan ngak ni ketek gres sepeda kapalan nih kan pula sallallahu alaihi Muhammad depak kan apa lomba kentok makanya gula tanya ke setong orang bini be engkau tak pernah ngeding orang bini era kentok be mon bini tibi lah biasa anu be mon orang bini kentok karua anu ateram senik kebiasaan nih kuat ternyata setelah disimiliki tibi gula bedereng bini apolong teloan nengetin gula bu senika beda saya teram oh kentok rejang gula padang kentok deh bareng setong napa teram ya gua bah orang bini ni kecan orang cek pinter apa nyanyi tuh mak bisa makan sampai kentok ni kayak lomba aki berarti tan banyak senorok seluruh dunia seluruh negara norok lomba variasi kan kentok jung pokon bisa aku bayi napas ini kak saya kira akin wow kok wow mata gereng aneh karena seleksi akan to beda neng lapangan ternyata saya ngening nomor setong orang Indonesia reng Madura saya ngening
ngaku sampir kini kesengan nih. Pertama dari Indonesia, yang kedua dari Afrika, saya ketelok dari Belanda, saya nomor telok yocol kade dari Belanda, silahkan berkentut yocol neng gereja akan tok bu beruat genteng agrutus kapi magrutus genteng nih pola nomor telok, saya nomor telok magrutus genteng dudak masih nomor 2 bi nomor itu. Dari Belanda sudah berkentut, silahkan pindah. Untuk juara kedua dari Afrika, silahkan berkentut. Mancung pahmunya sana kamunya. Breng. Kacan gereja bela kapi. Tepuk tangan, kaca pecah. Saya nomor Indonesia nomor setong bu. Dari Indonesia nomor 1, silahkan berkentut. Buka sampai alek gerpas. Dek mau nyina. Kita dak setepuk tangan bu. Cek tak mau nyina. Cereng kelengar kapi sebut. Tak kuat ke bau. Dari bojeng apa? Kelengar kapi sebut na. Dar sadar dah. Apa kena? Gua. Tak sadar mabuk. Apa kena apa gua? Ku tak salib sedang natang, harus nyempetai longge bu, tak kuat. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengar, suarga anak bedenang reng tuana arep ridon. Gu lebih panjenengan pak ibadah, solat, tungset, nyonglet, deui tak kercelang sia sujud, keng reng tuana apa sakit mayan pak. Tapi kebalikan aku lebih panjenengan pak ibadah bucok ke Allah, tak mapan ke Allah, keng Allah dibuat reng tua dibuat ridho, apa seneng Allah seneng ridho surga atas ridhonya orang tua. Maka Rasulullah ada bu nafaroni min ahlil jannah, 2 siapa selamat sareng Allah, anak yang berbakti kepada orang tuanya, istri yang berbakti kepada suaminya. Orang bini nyium tanang selake minta sepora kosot tu sana ngerotor ben pada bi nyium hajar aswad yang kak dupolo derajat nyium hajar aswad bu panjenengan tak usah sang posang mentro nyium hajar aswad sare selake kak di maka engkau tro nyium hajar aswad kalak siom napa boleh tanang selake celeng cek hajar aswad degini bener kejar dupolo nyium pepene selake pluk telo polo kurang de remah umat Rasulullah pluk mun monye pluk mun monye ngani katelo polo lema jadi mari nah siom pepene selake nyium pepene sebini amunye telo polo lema karena kapi beda gencerna nyium tanang dupolo abodi ke atas nyium pepe telopolo nyium kelencepan segemi nyium kelencepna selake segemi nyium kelencepna sebini segemi napa boleh selake datang lako siom satos boh mak gelak tok mal tok hah ego tak kok bareng kibi bebe gini kah hah bread hah brod nyium pepe telopo nyium kelencepan segemi karena dek bebe jentoron nyium tabuk dupolo abeli ke budi 15 montang abeli ke ada beben tabuk sepolo muda kolamnya reben apa muncan ke malik bukok kering kok tinggal jauh urusan bau sepenting kan saya pak semprot ganjaran bedenang selake laki bini beda ganjarna beratetan toreh pemapan ke Allah mun orang bini pemapan ke selake karena ridona bedenang selake ridallahu fi ridho zaujah ridon reng bini bedenang selake ridon Allah tergantung ridona selake toreh pemapan antara kama boleh odi sekejap odi singkat sedikit takdir ku lebih panjenengan pasti datang cek kalah kecek cek kak ruah paratetan saya rasa makin yang cek bak si ibu aku laku tek makanan cek kok neser pernah tak pernah cek begitu tawakalnya kepada Allah begitu pasrahnya hidupnya kepada Allah aja pak sampai beda lagun pak
cicak-cicak di dinding. Oh, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Saya rasa datang. Nyamuk si datang. Masa cek nyari rengik kah? Pakan cek rengik nyamuk beda kakak emak rengik sini kamari mak melolo mau gelo rengik beda kakak emak cek beda tembok mak bisa ia terakin. Begitulah mun gue lebih panjenengan di pasrah ke Allah, tawakal ke Allah, insyaallah setuju napa-napa sedeti keinginan sedeti napa-napa hajat gue lebih panjenengan pasti datang. Sedeti takdir gue lebih panjenengan pasti datang, tak usah takut mun di anak didik pemapan pak jujur cokop dapat roh nih kemak payah gue lupa setong bektoh Nabi Isa nih kaparatetan lebur berpetualang, cuman berpetualangnya Nabi Isa nih kak benih pertualang tidak ada manfaatnya, ada dakwah pas beda orang setong tero anyantri akan Nabi Isa ini kan perlu diperhatikan untuk santri-santri nih kan santri-santri si angajin enggak dito nih kan perhatikan nih kan beda santri amator kan Nabi Isa abdina tero nyantri ke panjenengan tak bisa njek tak usah maksa aduh adik-adik diam bisa diam dulu ya jangan ponakan beda mak boleh Kimu nempian pas kejengan ini ketak lebur bu, menakan nak lebur bayi lagi. Baan pun maksa terus dititang santri, syarat takut jujur, titik jujur. Sehingga pikir siap Nabi Isa, gula siap untuk jujur. Sehingga mempersiapkan Nabi Isa untuk berpetualang untuk jalan bi santrena menyiapkan 3 roti, telokan roti ini kan. Yang satu untuk sarapan pagi, sarapan siang, sarapan malam, makan siang, sarapan pagi. Ajalan santri ini kayak pendekuk roti, ngetes kejujuran santri. Karena Nabi Isa tak poron mun tak jujur, berangkat ajalan. Di tengah perjalanan marajong ambu toju sarapan roti sepertama, EDR. Mun EDR setong kare senapa Pak Bu? Kare 2 ini ketemu kare situng kare bi santri tanya kita tak ngaku sekali saya nggak pejujur bejong hibur kan ekakan situng eka 2in jong kan cukup kenyang mak bisa kare situng tak oning gula Nabi Isa tak oning gula enjak reda macam tak oning diajaklah jalan oleh Nabi Isa ajak jalan Nabi Isa ini ngetes apa ngetes kejujuran sehingga ebriin suatu mukjizat Nabi Isa ajong neku kakok Nabi Isa neku ajalan neng aing Nabi Isa ajalan neng aing bisa trek boh Nabi Isa mak bisa jalan neng aing panjenengan Nabi Isa mengak takjub benih masalah jalan neng aing ajong engkau riah menunjukkan kebeen roti roda macong sangkun si setong mak kurang situng tak oning Nabi Isa mak kun tak ngaku diajaklah jalan lagi ya cek boleh bi Nabi Isa nang setong kuburan cong pele kuburan dia sedimah bi engkau jaga lah ni kan Nabi Isa apa jaga ni kapatokan ni kah jaga kun siapa jaga joget orang ni kah pak kak sini kak mayit ni langsung ngejoget lah tujuh masuk boleh masuk atanya santri ni kah saya rasa saat Nabi Isa mak langsung jaga kio di nero penyanyi artis pak tepak ke artisnya berjaga pak dia langsung ngejoget pak pola engak kalau mbok mah joget pak terus hakim bian seget jogetan nih sehingga kami berjaga Nabi Isa langsung ngejoget boleh bian nih benih masalah joget deh jong engkau tanya roti si setung rodi emak pakun tak ngaku sehingga jalan dah lagi ku tak beda bukit angkep beda bukit engak gunung jong arwah tahu apa berbukit Nabi Isa bi engkau beda timas sehingga nyon dek Allah beda timas de timas bukitnya kau detik mas posang jong emas ruah kalak beun mun beun nende keng beun ko tu jujur roti roda emak kurang setong engki Nabi Isa gula sampun sedor jok gula lapar ko orang ngak ko polan ngenangin emas
Oh iyalah berarti beun tak milih dadi tang santreh, berarti beun milih emas. Kalak ro emas engko aja jolon. Emas Pak si gunung si bukit, dudak emas ngateng. Posang. Ku tak pas bede rampok duon, dotang. Akan rampokan nikah. Lah tahu sarampok, kata loy boy lai gua. Bi saya beri emas santren Nabi Isa nikah. Lah tahu sampok rampokan mas marah kata loin. Pon dek akan dek telo anda remacaran anu wah pon akan deh ini itu jangan pon rampok pon jahat pikirnya baratitan lapar karena lapar motek emas ekone ya kebeka berung nase melen emas setong saya rampok di jalan di situ si santri Nabi Isa tak jolon Pak juga emas Pak berangkat dan si kedua ini kan kari rampok situng bi santri Nabi Isa situng ada bu si santri Nabi Isa bi rampok nih kan keduain bayi ya pada remah si situng roh maharin depak pate pas ini jadi jahat pun Pak pikirnya jahat oh bayi keduain apa keduain bayi arwah maharin namun datang langsung pate ceknya banyak omong pate pas ternyata si situng rampok nih kan perhatian jahat kia ketibin nama serupi kau ekwa nasek beri racun juga kemarin itu detim untuk nasek beri racun ke piduan Pak benasek gun sudah Pak pentong langsung mati Pak senasek ada mati kapi Pak Nabi Isa lebat boleh bapak mati KPO hari berterpuan dunia sehingga bi Nabi Isa saya bukit kak saya pada di tanah boleh itulah makanya munak anak santri cek mikir dunia kada tuntutlah ilmu setinggi-tingginya nuntut ilmu karena apa perhatian ilmu nikah penting ilmu nikah nyari ilmu tidak ada batasan waktunya kun aliman detia beun orang-orang si alim mun tak bisa deti orang si alim au muta'alliman deti santri ngaji perhatian mun tak bisa ngaji karena pun usia pun tua kun wa au mustami'an detik pendengar nasihat-nasihat ulama mun tak bisa mendengarkan nasihat ulama au muhibban detik pecinta para alim ulama pecinta dekat para bulin Allah pecinta dekat kiai pecinta dekat para habaib yuhsarul mar'u ma'aman ahabbaki insyaallah apolong jak sampai detik nomor 5 pon tak alim pon tak ngaji pon tak amir ngakil salah tak cinta becik ke alim ulama becik ke para kiai becik ke para habaib nikah dubuduna orang karena mun nganti lagi ibadah saya ka emma Pak ibadah saya ka emma gue lebih panjenengan sian lagi ngadep ke Allah mun tak nganti lagi mahabbah cinta kepada Rasulullah cinta dek ke para alim ulama cinta dek ke para kiai cinta dek ke para habaib almar'u ma'amanah apolong pagi nang surga Allah katia nikah toreh sesekon nikah bermanfaat mun di anak cetak menjadi anak yang soleh toreh pangaji papenter maca Al-Quran karena nikah modal gue lebih panjenengan pamapan ke Allah jaga sholat dari mabektona pabenyak maca sholawat mun panjenengan poron bi gula ebrina amalan ebrina ijazah sholawat sebelum saren 400 kali mun tak soki sehari gula Pak poron sholawat soki poron ki walaupun tak soki tak posang keng insyaallah mun maca sholawat ni kepanjenengan tak posang odin sholat 5 waktu pejak jegena sebelum saren maca 400 kali sebetulnya dibaca setiap hari gue lebih panjenengan cuman gue lebih panjenengan sobung saya nonton karena apa perhatian amalan nikah untuk mencapai kepada tujuan kau tuh beda saya beri ijazah pada nembian antara ke Probolinggo engkau antara Probolinggo depak ke Probolinggo keng montade senutuakin alamat dah tak bisa depak mungkin makin beda Google karuan Google Map udah nulin apaan dan kadang masalah makanya perhatian nyari guru yang bisa menuntun gue lebih panjenengan karena gue lebih panjenengan muntak di guru na setan nyari sabar anuntut ilmu ke guru-guru ini ke beda kiai punya orang alim gak kok tanya hukum saya tak ngerti tanya terutama pak bapak gula pesan saya terakhir lesan aja sampai gempang ngucap talak ke bini lagi karena yang laki itu kan talak situ atau kar boleh talak 2 atau kar boleh talak telok panjenengan tak oleh beli boleh ke si bini sudah mengucapkan talak 3 kali atau sekaligus talak telok tak oleh beli kecuali si bini ada bin boleh saya ingat
sedaja pada ilmu nah kapi ni kepada ilmu nah mon sobung ilmu nah ku lebih panjenengan melaksanakan sesuatu dia tanpa ilmu salbut. Tanya ke alim ulama, bu ibu saya nggak mon mateh selake panjenengan ada masa iddah, masa iddahnya berapa hari berapa bulan, tanya ke kiai mon sobung umur selake masa iddahnya 4 bulan 10 hari, mon kita ada 4 bulan 10 hari selake mateh jak kabin bu, jak kabin panjenengan tetap hukum zina kepada mertua pak mbian mon pun kabin sebini mertuanya adalah orang tua sudah tidak batal wudu mpian salaman bi matuana tak batal wudu karena sudah menjadi orang tua mangkana saya tak oleh akabin saya tak batal wudu mun tak batal wudu tak oleh akabin bi tretan tak batal wudu tak oleh akabin bi majadi tretan bapak tretan ibu tak batal wudu tak oleh kabin bi matuah juga nan tak oleh kabin ini kadang-kadang bini nama teh sobung umur matuan randa pas kabin bi matuan nah beda. Nah, zina panjenengan, zina hukum. Saya rasa bengal maka bin gini kan. Karena orang tua, walaupun istri sudah meninggal, walaupun bini gulipi panjenengan pesa, mertua tetap tidak batal wudu karena sudah pernah menjadi orang tua. Ngasih teh. Beda saya kabin mantobi matua. Cek ngucaan banyak panjenengan tegur. Mun beda tegur, tak oleh zina tetap hukum. Ngasih teh perhatian. Cek kebein mainan auditore pemapan ke Allah. Entara kak mapole ambu se maksiat nih kapon atau tobat ke Allah tuli tobat takut geluan mate sallallahu alaihi Muhammad engki cetak menjadi anak yang solehi ini anak cetak sabut pengaji pepenter ngaji semoga napa-napa sidit niatan hajat dan lebih panjenengan kabulah kisah Allah turun mantore aduah dak ke kiai Sofyan kiai Farid ben kiai ustad-ustad selain saya ngajar nenggak dintoh mantir paringin lejeng umur bi Allah Pak barokah umurah panjenengan sebagai wali santri sambengin gurunah nak kanak santri sambengin gurunah jek peke montro ilmu na manfaat jek peke jek ngelabenan ke guru pon montro ilmu na manfaat sekonni tapi bekte kering tuana bekte ke gurunah terutama saya ngajar manfaat teka sekonni teka alim cetak tegur gundul saya ngaji keng gurun elaben mayan fa sobungku nana tak kira manfaat ilmu sekonik sepenting manfaat kita menjadi anak yang soleh toreh gue lebih panjenengan pamapan ke Allah Kareng tuan nasi ngak pajak ma apa nah, goreng bini kasih laki sih ngak pajak ma apa nah, tore obe odi si tak lebur nih kapan tetan, sebengal pun obe, Pak Alos suara nak kasih laki, anak Pak Alos suara kareng tuan nah, napa sih ditiniatan hajatan gula lebih panjenengan setuju, kabulaki serang Allah, juga nan abeli ke gila ke Sofyan ke Farid ben ustad guru-guru saya ngajar dengan tahu materi paling lejeng umur barokah umurah baru kerjekena sehingga bisa bimbing nak foto ku lebih panjenengan setuju benak foto ku lebih panjenengan setuju saya ngajin tempat kak ditoh menjadi anak yang soleh anak sesolehah anak ilmu nasi manfaat ilmu nasi barokah ahli Quran ahli taqwa setuju niatan hajatan eka bulaki saya atena sompak apa jember sareng Allah surah cikena seret apa lancar sareng Allah sebanyak utang apa pona barokah Rasulullah sesakit yang kak penyakit ini peberes sareng Allah dan sepo ku lebih panjenengan segi beda manter lanceng umur barokah umurah sepon sobung manter apa terak kuburna sepora tu satu sana sendi anak lanceng manter tuli nemu cudu sesolehah sendi anak bini praben manter nemu cudu sesoleh dan nikah gula pesan saya terakhir mundi anak bini mundi anak bini tak usah dengan dunia tak usah anak laki minta agaman mapan ahlak mapan apa boleh hafid Quran terima pun jangan dengan dunia ini kadang-kadang atanya anak siapa anak Citono di berapa sabar 11 hektar motor beriki teloan terima masa depan mapan jangan saya masa depan mapan mun Citono mate pas tangga banyak saya sama aja maka odi ini kegentong lagi ke Allah jak gentong lagi ke orang mun parloh mun di anak bini tes cara baca Quran tes cara baca Quran anak mantolake si calon dia tes takut tak uning baca Quran karena kebanyakan makin di manto tak bisa ngaca Quran tuan sholat tak uning kan beda bu cerita aki bu kan ada cerita nih cerita aki atanya sholat subuh berapa rakaat pak rakaat deh gua Masya Allah sholat subuh pak rakaat ini kebedi setong kiai cerita nama punten nih gula sampun lober nih gapun cerita aki beda setong kiai beda neng gunung di anak prabu agak dewasa posang kiai pola anak kiai seneng bebe sobung saya para neng gunung tak oning
terpaksa kiai ini kah terro aman tua orang sesoleh sebisa maca Quran anyare ku tak ketemu bi tukang medung kaju tanyain bi kiai impian anu jong apa lakonen jong medung kaju kiai keng tahu ngaji cek bisan mengguna gula pun mun ngajin kayak gua le gara-gara teh tes pak gara-gara teh tes langsungnya terima sehingga terjadilah pernikahan yonjong orang banyak walimatul ursi terus perhatian yonjong para kiai ini kan ingin bangga anak mantona maca Quran sebut di protokol pertama pembukaan yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh menantu kiai mempelai putra tak gumik pak gula nyontoa gini nih pak keng nikah suara si nomor 5 A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim nyaman pak gara-gara teh salbut pak tukang madung kaju sira qurra pas terus lagi tara madung kaju kok pas ketemu bi macan tul tola bulu namira can sedupudu Allah mak nyaman suara mantun kiai kan saya kiai ada mak salbut nikah ates ini gara-gara teh tes ku tak terus aki kurang entar matung kaju kok pas ketemu bi macan tul bulu namira terus kasabah mulong oto ku apa pas terus kasabah mulong oto jan makan ke Quran matung kaju saya ke Quran terus kasabah mulong oto ika kana bi'abini nangko pas ta'atakan to ucap Allah lepon beli ke kento boleh tapi kiai sesektong ni punten teliti kesofiannya mana bedenakan minta siapa berjong anu abdina santri di mana keluaran surga aja kasak kiai anu apa dana mak tak kata lo bahan mak banyakan kini ngalepotren panjenengan kesofian oh iya ya tes sama Quran siapa nyaman ber Anas setong na Tori etong na Imron bahan sesuainya mana senyama Anas maca surat Anas senyama Torik maca surat At-Torik senyama Iron maca surat Imron si Anas maca kul a'udzu birabbin nas si Torik maca At-Torik si Imron langsung ngetek Pak Ibu baca reng suruh maca Imron Pak bah nyaman Imron tapi Imron kecak santri sorbojo ku tak ngucak ke Sofyan sepura na abdi na nikah benernya mana Imron keng nak kanak ngulok kulhu kapi ka gulay kuwa ada suruh maca kulhu bas lu maca kecan Imron saya terima bi ke Sofyan pola na kecak maca kulhu wallahu ahad tepak dari Imron maca kulhu apa tak keng kecak gini ka Pak nyama Imron pak ngucak nak kanak ngulok kulhu kapi ka gulay kuwa Masya Allah semoga sekonek bermanfaat apa-apa sudah niatan hajat dan eka bulaki sareng Allah hajat dunia hajat akhirat eka bulaki sareng Allah toreh odik sesingkat neka pamapan ke Allah garing sepo apa bekte katatan kejek tokaran katretan jek tokaran pun aman perhatian di anak sabek kato sabek kependidikan sekolah kak mak pada ilmu nak teka sekolah sorba je ilmu nak kiri kagia sepenting semak panjenengan mun sekolah semak nikah biayan nah irit mun jauh berempa biayan nah berempa sahabat kan teman patorok ke Sofyan insyaallah anak foto lebih panjenengan menjadi anak foto yang soleh dan soleh amin.